Sladoled može biti jedna od najboljih ljetnih poslastica za male pare, ali ovih 5 sladoleda su prekoračili sve mjere našega budžeta. Ako ste u Dubaju, treba da odete do kafane Skop Dubai i naručite sladoled Crni dijamant. Sastojci koji se koriste su vrlo rijetki: šafran, crni tartuf, vanilja iz Madagaskara, a tu ćete još i pronaći 23 karatnog zlatnog lista. Ovo je odlična kombinacija vanilije i čokolade. U ovom sladoledu naći ćete i sastojke poput tartufa, kavijara, pozlaćenog cvjetnog šećera, kao i marzipana. U sladoledu naći ćete i karata zlatnog lista za dekoraciju. Ako želite da imate ukus kombinacije mlijeka, rijetkih kakao mješavina, komada tartufa i šlaga, onda ćete dobiti ukusni čokoladni sladoled sa mnoštvo okusa i prekrasnog izgleda. Na vrhu sladoleda ima 5 grama od 23 karatnog zlata. Predivan sladoled koji ako imate znači da ste čovjek od avanture, jer da biste ga dobili morate da odete na Kilimandžaro, jer je sladoled od leda planina, a novac ide u Afriku za životnu sredinu. Cijena je tačna, nisam se zbunio, ona je $1.400.000, možete zamisliti. Ovo je vrlo rijedak desert. Sladoled je prefinjen po okusu. Na jagodama ćete pronaći krem sa vanilom, mentu, začine i još mnogo drugih dodataka, a prisustvo dijamantskog prstena u jagodama je razlog ovoliko visokoj cijeni. Ako želite da uzmete i jedan od ovih sladoleda, toplo bi vam preporučio da posjetite psihijatra. A do sljedećeg videa, lijep pozdrav!